Inkangin dinga angwe iqunji si qwega awga ima kwapana munganga. Iqu angu watanga. Egan jodena iungi ywa makare. Iqisangin dinga angwe iqunji si qwe iwi makarangi. Iqu anga awga ima hinji 40 makare. Iqu medanga. Seten iqu. Jis iqu suqu qwega imakatanga dunga yamawira wiminga. Imangin jis iqu mbwaye mangap menchaganare. Inchi yapake iqwengi iqu mbwaye nda wikare. Inkangi seten iqu. Si gori anjuwe qwega imega kuki erangurare. Ike tuku mbwaye kunu maganaranga kukungwa tuye. Rukare. Ingeka jis iqu kimangi. Gori anjuwe iqwega kukungwa tiyagana. Amagan mbwaye nduranap mega imansara. Rukare. Ituanga. Seten iqu tuma yaka. Anga himga egananga kwa tongi magana motrakare. Amotrete ti atukare. Angi himga egananga tongi nisi misanga krab magana. Itangi si yogan naga gondenginya. Narmaga eganangi nga ay anyi mangrega. Itangi ni amagan kwe wimga eranguragandi ni wimgana. Ingi si konga awgarotna nyaga yoga hage mamagangrege. Egananga ta hengiye. Rukare. Ituanga jis iqu kimangi. Gori hanjuwe qwega mbuka ingwi tiyagana. Si konga awgarotna. Gori hanjuwe taga naga qwega yogana hage ka mamotna. Wongwi qwega ne ikankinya aganana. Rukare. Itangi. Seten iqu jis iqwengi. Jerusalem anga tuma waga. Irwa imakra anga ataga yingisa atratere. Si gori hanjuwe qwega imega kuki erangurare. Kwa mangi kwa maye. I tinjara. Gori hanjuwe qwega mbuka ingi ti agana. Gori hanjuwe iqu qwega ingaraga si angwe mikepangana autangiye. Ingi taga yuke hike iu hui matawega isangandinga. Iqwa hipa heviga mikugatobanga aganana. Rukare. Ituanga jis iqu kimangi tinga rukare. Buka ingwi tiyagana. Singori hanjuwe taga naga qwe yamwiga mabjopana aganana. Rukare. Inkangi seten iqu. Jis iqwengi yamwiga eganangi kapo viaga. He ankanga hingwa ganap metanga dinga ywa makare.